Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kakinhun yaleka Jong ke Ditumtim SC kalayo ban khore kanam na adu haklumpung second football league tournament arjar pusan balapenya de Southern Border Sports Association Hamadan Balat Southwest Khas Hills District hadin bakrala ban pendim no da arkulanat persya ya kanong thamai SC hagajinya kun final kebelalong hak khatsan terik no pra arjar pusan kajingtmu Jong ke Southern Border Sports Association ban penlong yakan lumpung yelekai kalong ban kentiu ya sap kapong Jong ki kun samla napo ka thanyra ni kor hagani lumpung lawan ban shimbenta hadu lai pu artli ki kinhun nakaleng ke benta Jong karani kor civil sub division ka Ditumtim SC ke belara ya namla adu kalayo khuru ya khusnam da ka Sbsa ka bashilak tingka ringkat ka trophy katba ka nong thamai SC ke bawan baar kalara ya khusnam ka basan pho hajar tingka yakani lumpung lawan ban penhap perda da uba pius marwen kum ukongsan ubalong ru hajo kopor u president ke Southern Border Sports Association haringkat ke jinonlang uba Narayan Thongni secretary kirekhot ke Sbsa bat kiwe